Momana. Yeah. Yes. Utakuwa unaongea lazima saa hii ni miaka ngapi? Kitu nalipa. Saa hii karibu miaka 2. Na pia mzee mama amegonia mana. Na mama mboga. Yes. So siasa no sisu. Ata mwene ndi kindu kila kitatoneketha no we mwana siasa na nukwenda kusakuwa ni mwene ndi. Mwatheci ndo ile itatoneka. Kwa jaza ile uketha we mbitu. Lakini wale no kweli ni maumena. You know we maka bio kweli wake. Na no unywe mbesa. Unywe mbesa. Either na mbesa sio ya. Either mbesa. Ando masia mwako together tena maundu maketha mambe ndukiwazia sio kona hustler. Ukono ndoka kwa drive polisi. Ukono na ipa ndoketha na thina. Isomo kazo mapio maundu maketha mambe. Nengera serikali hii itoi. Tuweze twayeto serikali hii itu. Na mama mboga. Serikali ni yetu bwana. Ya binduka. Paipa ndutika apingiza na mundu bayo lwande serikali ni yetu. Yes. Ni hustler. Ya, tusioke baya abantu ngwe awiweta. Pake huone. Mwezi peke ndo nini natabia mwithukisi cha. By the way ando inge me okuwa ikigu. Na yewa you ando inge ne makuiwa ikigu lakini ando mo mayeze kana kana pe umwa wa kuiwa ikigu ngale kwa siniki nondo yukuwa endete bidete. Pa imondo wa etha ikibetiki yeze kana musee ngale kwezu. Kwa uona ona kibetiki kewa pe na mafuriko. Nona ile ngomba ina alikile kiwaya. Pe mundu wene unaliki weba pe mundu weba lakini yu mukandeze kanebu kana labda muomendeze kaneba buno webidete yu ando angi ona mayezi memanda andu moba awajui ando 76 matezige kula mai nekita kwelilo kwitha mana India na kiwo no sio mundu aikunozi ndu siake akataba zio mume kana muka nyini endete bana no sio especially tayukwe mbuga ukwe ka utola mani nukuna yute bindeno kwena mbuga oyiba ebandu kiwo kitakosa kusema kweli na yuzi zindu toni yuba ebandu kiwo kitakosa kwa huwa neza be ukaundu kaku kwenda kweka na tina azia mwite na tabia sia muthembozu lakini etha wendai etha be mundu waku endete kuona masako ndukeye kibetibe mundu wendete na masako lakini kitabyo wendete masako mwina seminar ye masako weta mwina seminar ye masako kana recruitment mukweka kana we weta kila wende bora wethie kibeti kese we masako na kwetha ne ukibeti bora mweme wethe ne eze we maimaiyo wendete na kudu kana wendete na ivasha no nduketegele yuto enena kusema kweli la wangai nduketegele kwethia area andu maku mateze wingali kwezu no ukuri enda na mundu to no report kwake ida musee kana kebeti we ona asie iwe na mabrother maku we ona ma sister maku ekeje kana wethi yu enda wona sister waku munene kana wona bro waku kana asie maku ni wa matabia nende ta Mombasa no kaishuka slim kai no kwenda thibandu kutembea ubidete but ndo tabia kibeti na ndo tabia kana lakini we tabia one of your best friends that is okay okay lakini bado pesa ndo imwe pia tabia kibeti favorite ya guezi either na that one friend auto not trust pio we the other pe masinga maguende toko na Kisumu pe friend umo waguezi na in fact ne weze wendete nawo either na mundu to na kunenga series yako ugede ya weze just as ya endete Kisumu na maendete na Kaslimu maendete Kisumu na ona batoneka thesi ukomete hotelini weba ai yes